Hello, hey guys, welcome back to YouTube channel. Niba uri mushyashya, welcome. Niba usanzwe ureba izi videos, still welcome. PCM, ukore subscribe, project nsigaye nkoresha, atandukanye n'ayo bushize, bitavuze ko ayo bushize ari mabi, no ntago ari mbi, nko kwa kundi nyine ukoresha ikintu kenshi ukavuga okay, now reka mpindure ndebe ibintu uko bikora nabyo, ni byiza. Nsigaye nkoresha niba ari sabune ni cleansing foam ya St. Ives, mfite gamme ya St. Ives, iyi moisturizer, apricot scrub. Impamvu nsigaye nkoresha St. Ives cyane nuko ubushize naberetse scrub nkoresha ya tea tree, ifite brand yambere nziza cyane, so ndavuga why not, reka nkoresha product zabo ndebe. So ngiye gukora mu maso nkoresheje iyi cleansing foam, yasimbuye isabune nsanzwe nkoresha ya Sebamed Clear Face, kubera ko iyi nayo ni Clear Face, ituma abantu bagira twose turi ku ruhu udashaka, udutashe twose tuvaho. So ndangije koga amaso, ngiye gukoresha iyi scrub ya apricot, ni ya acne skin ifite ibiheri, na tea tree ya indi nsanzwe nkoresha nayo ni ya acne, just nuko nahinduye, ariko they're all nice. Niba waraguze tea tree cyangwa se usanzwe uyikoresha, ni nziza wayikoresha. Niba ukeneye iyindi product yagufasha kugabanya ibiheri kandi igakora scrub neza mu maso, iyi apricot nayo ni nziza cyane. So ndangije koga mu maso, ubundi rero iyo mu buzima busanzwe mpita nisiga ano mavuta ya Amibody Organics, murayazi, yo ya Glow Face, narangiza kuyisiga nkakoresha iyi moisturizer. Ubundi nsanzwe nkoresha indi moisturizer, ariko ubundi gukoresha St. Ives, nkagenda mu minsi isanzwe. Gatatu mu cyumweru, iyo mfite umwanya ushobora gukoresha iyi clay mask, ni ya L'Oreal, ni mask wisiga amaso, nayo iri scrubbing, nayo ishobora scrub, how do I say mu Kinyarwanda? Scrub ikuraho nayo tuntu twose. None nko wakoresha ikiroso, ariko ikiroso umva ntabwo cyakora neza mu maso, cyangwa gant. Rero bituma nkoresha iyi scrub kugira ngo ikureho ama dead cells abari kuri skin. Nikoresha gatatu mu cyumweru, uyisiga amaso hose, ukareka agashira iminota 15 bayumye, ukayihanagura, ukayikaraba, utwara intoki gutya kugira ngo ubashe no guscrubbinga neza umubiri. Narangije ngiye kongera nisiga amavuta, ariko urabona ibinure biba byasohotse mu mubiri. Nicyo cyiza cyo gukoresha argile ku mubiri. Reba ni white, ni ukuvuga amavuta yose ari mu mubiri wawe, niyo kenshi ushobora ku breaking out akavamo ibiheri, cyangwa se ukajya ubona buri kanya uri kugenda uyaga. Gukaraba nanone nkoresha ya cleansing foam, siga amavuta. Iyo hari izuba, ko mu Rwanda murabizi ko ari ahantu dukunze kugira izuba cyane, ni kenshi cyane ushobora kuva mu rugo ukagenda uri kugenda ku zuba. Izuba rero ryangiza umubiri cyane. Ubundi nkoresha sunscreen, ni ikintu namenyereye cyane kuko irafasha cyane. Ama sunscreen rero hari ikintu defo yayo menshi
wisiga bikaba umweru urabona nk'ubu ngubu ukuntu nyisize bigahinduka umweru bikakuvaho ukagira ngo wisize nka Colgate. Iyi ngiyi ni Neutrogena SPF 30. SPF bisobanuye sun protection factor, biba bisobanuye ko ikurinda izuba. Iyi 30 ku minota wenda 30 no gukomeza, no kuvuga ngo niba yisize ukaba exposed ku zuba ushobora kumara iminota 30 ritarakugiraho efe. Ari izuba ryinshi nibwo rishobora gutangira kugiraho efe, atari ryinshi anyway ntago iraguproteja quand même. Wamara wenda nk'amasaha menshi uzi kuri bumara amasaha menshi ku zuba, biba byiza wihanaguye ukaza kongera ukisiga indi sunscreen kugira ngo ikomeze iguproteje. Ariko niba utari bumara umwanya munini, hari igihe wenda nkanjye kenshi mba ndi bukora udukurse duke nkagaruka mu nzu, so ntago mba exposed ku zuba cyane. Thank you. Nikunze video, please yihe like, ukore subscribe. Thank you.